Abatuura ba Rwenjeru South muri MBARARA City North Division bakira ofisi ya RCC barakumushaba kutaho mu nshonga z'itaka ryabo erya Rwenjeru bwa nyuma y'umusurukare Geoffrey Sande uri umugambirizo wa UPDF abwenkambi ya kabere y'amakenke okwija kombeka mu kifubangu neriye yizero yatera polisi ya biharo Rwenjeru yija yagira ngo jona na za polisi kuyagireyo Sande twagabwa twamubinjire yashangana na jona na polisi yagira ko kunwe yananda kunyitsa bataka jona ni bambingo mu office bambingo mu office yata nyamwe bazana ubwo bamuterire se mu ngwaze kwa statement kagire kwa statement bahikana bamukwata toro kubasa kunjira ngo umukama witaka okanje ngo noyombeke cyo RCC James Mwesije agerezeho kubahumuriza konka byarema kubangu baruhire kandi benda na chairman wabo Jonathan Natwijuka obu bari kugira ngo tubare kumanya cyo bamukomire tuyisere kuya mu chairman witu RC1 omuntu no koma RC1 tusigaho RC1 witu tusigaho president witu akoresha bino bamukoma chairman abinarwanira abantu bakamweta abantu ngwabo abantu bataahiriire itaka ryabo yiza kwikaho hatwa tutangire kusanga mu chairman w'abantu mwembezi w'abantu bamukwata RCC abashabira kwerundamo abantu baca barabebe mbere bongera kushobora enshongezi habo kuba ecyo kubanza nyewe tikume kimukunyendera ekikoze abantu bakomitinga prime eri hagati ya polisi na koti koganyoko mwebembezi tubasaganira ntaburi abantu cyaro cyona urumustiye hafi y'cyaro yona nibatura kandi government karisasu Minister ncho yasigire yagamba akambukizo bw'abari kambukiza kwete byapa by'abantu yagira ngo kamishana aiza opening boundaries tumanye government kagurira nk'abantu itaka ungumanya go kwatanisa nkabebembezi tukaronda government ahiyagurira abantu security police na n'abakura security baragira ngo bakwata abantu babunje Captain Geoffrey Sande urukujunano nagira ngo itaka neriye ngo akarugurana disa n'umusoga urukumanywa nkamufude kandi chairman n'abatura bakamusisire bintu bamuzibira no kore sitaka riye kandi obwayine cyapa nyine mwibaza no mu ahubwo twirebe mu ejo mu kigoro nyiwe tarashonga nabo tajya mu imvara y'abantu kugira ngo nyewe niba cyaje ngo kabukwa nyine cyapa impamvu umuntu nyine cyapa taro umuntu kuzura ko sitaka riye kunga iki bavunana n'ibiti byagiye bitse n'abakozi bagiye abaftari ebyo byumva okwihomwa akagwaro ku 1991 abatura babaturana batonga n'itaka ryabo na John Rwakamunini hamwe na Frida Kirubata ababire bine cyapa citakeri ecagemiserize government okubagorraho hectares igani 14 ekazahama kigani 18 umwaka gw'2012 konkatera borekere nsharo mwenye sengereza abantu bari ombwebembezi nango na president Yoweri Museveni ngo aringurize umunsonga y'abantu ba Rwenjeru South aba bantu itaka kuri tarasaswiro government ize itegereze kurungi ministry yarandizi babase kusasura abantu ba Rwenjeru itaka abantu bature umutaka ryabo umusinge no wa president mfakazaje zakujya abigere ndekwa kugenda abigere mpaka tsikiri aho turgira umwanya wo gutsigira abatura bakiriga ofisi ya RCC bategerize ngo polisi hamwe na koto barekure chairman wabo oba batamusente oba batamutuga oba twita itwatukuruka aha wa TV West nda Aidan Bataringaya.